Qanday? Yaxshi. Пассажиры авиакомпании «Глобус», опаздывающие Ish bo'ladi? на рейс 91 Да. 87 в Шампере, срочно приглашаются на посадку к выходу номер 21. Zapaskani olib kelib berchi. Bo'ldi, hozir olib kel. Kelam 1 soatda kelam, qarab tur mashina. Yo, olgan narsaga ko'rmaydi kelishing kerak. Immediately board please at gate 21. Taksi. Уважаемые пассажиры, время окончания посадки, а также номер выхода на посадку на ваш рейс указан на вашем посадочном... Taksi. Assalomu alaykum. Goodbye. Ha? Okay. Mayli. Taksi osh. Taksi osh. Oldi bo'sh. Shofir jo'sh. Otar. Açıq bolçu. Sen kayaktan geldin. Excuse me, я не понимаю, вы мне по-русски говорите, хорошо? Hami öldü o ya. Neme? Meniki oruscha ne говорит? Orus tilajagani 4-klassda alaqachib ketib qolib, bala dümbül. Bundan qancha vaqt chalamaymi? Hep taygaraga kirgizib olsam mana rag'ına gari. Sen qayaqdan uçup geldin? Amerika. Amerika. Ötkende de ketmeyle koysalar olmak şu. Kayra var olup gelip жүрбейле. Жақсы. Пожалуйста, ехать. Ехаю hazır. Коробка автомат. Зато 1 минутта 120 арқылып өтті. Мистер емес, Тынар. Мистер, что это? Это... Неме? Это қымызхана. Қымыз, знаешь, қымыз. Баклажка кәрдім, құлт. Напиток? Нет, не напиток. Баклажка, стакан, құлт. Yes, водка. Да, водка. Белый водка, да? Но халал. Найда. Қымыз, знаешь, қымыз. Қымыз. Тыгдык, молоко. Молоко. Хорошо. Тыгдык, молоко. Не молоко. Bişkek молоко. Şimdi, в общем, қымызда. Екінші этажы тойхана. Той болады да. Билейді адамдар, мындай. Жүгеріні мәкәдейд, әннәміні мәкәжейд де билейді. Дискотека? Да, дискотека. Excuse me, я журналист. Uşaqçı da? Yes. Uşaqçı. Bizde jurnalistin bari uşaqçı. Poqtun işin qılbaydı. Keçke birine camanda öyle oturatçı. Çuqu öyle biri cazı öyle oturatçı. Журналист, я писать. Писать, я журналист. Qo'y, mashinaga bo'lmaydi. Сасыйт. Иди, тытқатар пошел. Здесь, болбайт, тарат сломаешь. Журналист писать, понимаете? Жазамды өзімен беркіге оқшаштырып алып.
Ha, düşündüm. У вас обычай есть? Abuca. Yes. Ye. Sen menen toktatıp ala söyleşe dakşayım. İyi misin? Я журналист, обычай писать. Вы мне поможете? Можу. Окей. İyi misin? Kırgız turalı surağını geldin de bizde tarıktı, salttı surağını geldin. Özü biz Kırgız o ilgerki elimizde ilgerki. Kaçan murda. Te ilgerden o Manasatadan beri geletken elimizde. Birinci Kırgız saralgan. Anda jerem yok bolçu deyim. Deme. Birinci Kırgız saralgan. Te ilgeri Manasata, Semetayaka. Andayan kalma kırsında mına Kur'an beyakeler var ile. Anayan alaydan Halim beyake, Kurman canceler var ile. Alara mötük götüremetrik. Извините, Ha, по-русски говорит. Хорошо? Hazır. Kırgızdın tarixi öte tereң. Kassaң çıkıveredi, öte tereң. Tereң. Tereңdi kan düşündürem. Ha, подвал знаешь? Знаешь, Биздин тарих подвал. Много подвал. через подвал? Уже подвал. Kırgız törelgenden başta ölgönge çeyin toy veret. Toy menen yaşaydı. Дискотека? Diskoteka. Ayalın töreyt ko? Ayal знаешь, ayal. Ayal знаешь? Ayal. Yes. Вы голубой. Нет. Ayal знаешь, ayal. Окей. Жена. Во. Ошо жена töreyt ko? Töregen. Жена. Жена. Ой. Baby. Ya baby al pampers. Жена. Ой. Baby. Aboptur baby. Oşa жена baby töregen dele jentek toy baştalat. Toy hoca, paçin. Дискотека? Da jentek diskoteka bu dit. Обычай. Da abi çeşinde jentek diskoteka bu dit. Anan dağı bir jıl ötöt ko? Dağı bir jıl ötöt. Год дискотека. Bir jıl bilemek bunu şöyle cindum mu onu? Bir jıl ötöt ko, bir jıl ötöt. Ага, год дискотека. Ya hazır muğunt öldürüp koymuş ya hazır. Öldürüyor kokartın sayına ırgıtı verem özeyem su girip kaltırады. Urganma şonaya kalkıp girip parasın. Daryalardın üyeze de ilahor edip alıp girip parasın. Bir jıl ötöt ko, bir jıl ötöt. Год прошел? God pрошел. Bir jıl ötkenden keyin Tuşo diskoteka. O jetim tuşosun kespesen görüngen jerde jığılıp jüt ötöt adamdı. Butuna çipti baylayt arkandı. По-русски говорит. Hazır gavarayım hazır. Verevka знаешь? Знаешь, Verevkanı butka baylayt tak ortasından keset. резать. Verevka rezayt diskoteka bu dit. Обычай? Oşanda bıça. Verevka. Anan dağı bir jıl ötöt ko. Dağı bir jıl ötkenden keyin dağı keset. Еще резать. Kırgızda beçara erkek törölgenden başlayıp ölgönge çeyin kesilet. Çoğun oygundan jön jürbeseň onlar alıp bar 10 jılga keset. Sünnet diskoteka bu deyt, sünnet. Sunnat. Da jidelikler aytmakçı, çükrana diskoteka. Çükrana diskoteka. Sünnet, bunda kes, Amerika. Görgösüp koyam da, bak şimdi. Sünnet diskoteka, sünnet. Keset.
Окей, веревка середина резать. Ama жоқ жиындығы аны ортасынан кескенге болбойт. О, бала майып бұ дед. Сүннет. Очынан. Шыт. Мына, башынан. Окей, шляпа резать. Нет, нарқыны резать, ана мұны менен жауап қояды мұндағылы. Что Чимын аэропорт не сделал? Сүннет жиындығын бұлар болбайды қайбыз. Excuse me, я не понимаю, вы мне показать. Ама жиындығы бұлар. Маңа показать болбойды. Уят бұйдет. Мені 33 жыл мұрдалы жаңы дайқандық құламжан түрк дел ал. Ана, көйін әлі шал. Сүннет, топшым, сүннет дискотека бұйдет та. Опять дискотека. Опять дискотека. Анан да бір 20 жыл өткеннен кейін дағы дискотека, опять дискотека. Снова дискотека? Бергі доңызды үйлеш керек. Аны үйлебесең үйге тоқтабайды. Қачат о гүл базарды қарап. Үйде мәкәні қарап тұрсаң қарабайды. Гүл қарағысы келе үйлем өше гүл базарда күн түн өшеді қарап отырады. Үйлену дискотека будет, знаешь? Үйлену. Үйлену дискотека. Үйлену. Дискотека будет. Дискотека. Да. Дискотека будет. Окей, жарко будет. Да, в общем, үйленгенде жарко будет, да. Анан өмір бойы холодно будет. Керек болса, еркекке жалко будет. Қырғыздарды бечара дағы жақсы салты бар. Бечара өзі ашық отырса да қонағы келсе қой сойып береді да. Извините, по-русски говорит, хорошо? Мұны ең зорға отырды, мұны қанты отырам мен. Сен менікіне домға жүр, домға. Дом. Я тебе там как баран режу, қонақ боласын. No. Бар, қызыл қозын алып қойғанбыз. Бұрын шу Құдай берген ақтына. Bir kız gördüm edimi. Ay ben